tanggung kita jawabatan mah. Mang, ngobrolnya kayak di ditu weh, yuk. Yalah, yuk. Mendingan kayak baju aja. Jorogan gue ingin bisa cager, hah? Jorogan gue ingin bisa cager, hah? Jadi jorogan gue ingin bisa cager. Udah, dah pandai pan orang pas dah, aja bolot. Tadi orang tunggu pas makan lontong, sate, jengkol, nonon weh, teh 50.000. Aing teh nanya kasih ya budak. Sia mah bolot banget, aing teh nanya. Hahangan wae budak banget emang ge. Ya teh. Ngorang-ngorang kene oge. Bolot mah ya mah. Beuh urang eta geus dar teu beuh. Balik. Hah? Balik. Orang ek kuling deul ka bawa imah pematuran ya. Oh, pematuran ya budak dasar budak. Ya. Olah. Hati. Jom. Mana? Keke yuk. Kaki. Kaki mah di kebun sampe. Ya, kebun sampe. Itu tuh. Ayo, batu Kang. Ayo. Ya. Yuk. Oh, jadi yuk. Dia tuh bantuan. Mana ya? Mana? Ya. Oh. Sampingnya itu ya tuh. Naon? Belit ke. Belit kan ya. Kuman tuh. Udah. Gas ayo. Ya. Ya. Pencabutan jukut. Wah, bang di barang lagi. Ngomong-ngomong iya bosan orangnya. Hiburan Allah. Orang lagi mah kan di kala jodang corona. Corona kieu panas otomatis. Gede-gedean Jangan aya polisi di tewak. Itu bae aja itu. Oh, ya polisi. Egal akhirnya. Lah aya. Lagu naon? Bang piang mana ya? Aya. Coba. Oke, kaki ngigelnya. Ngolah ke. Yuk, kita ngolahnya. Jangan priangan. Ya, katanya. Nah, ya. Oh, eta. Dia lain. Temenangnya batur senang. Tekaok ningali hirup batur ramis. Panon rapat kana halis banget sinis. Ngumbar nafsu ngumbar fitnah unggal poe. Panas hati lampah jadi hante hade. Geher.
ngomongkeun batur sigarna teh mun ningali batur maju saeutik ge si gelok teu satuju ai nah beuki ai mani lucu ai nah beuki ari rupa jama hate jangkrik lamun parang ningali batur malaran leungeun keprok unggal poe tarak telas komo ningali batur sagala beak serina ngabarakatak tulusuran Lockdown kita orangnya tuh. Oh iya dong. Gituannya. Mana lu? Argon kita menang ditangkap. Oh. Kalau nggak nangkap, datangan polisi. Oh iya. Lockdown kan biak-biak. Mana iya tuh? Bukan dengan lockdown biak itu orang kayak jaikungan aslinya nih. Ayo sih bang. Ayo bulan lah. Golek boy nama golek. Oh banyak menanggap napa ulahan. Lah kerumunan panan. Oh mereka aja ayam. Kalau kurang kanu itu kurang apa sih? Atau lama-lama tengah barang atau orang lain warga negara Indonesia. Tapi itu. Nah, makanya orang mah kudu nurutkeun pemerintah. Kalau mencari pemerintah kitunya orang kudu gitu. Orang kan sebagai warga negara kan kudu ngabdi kan. Naon Ki? Burit cantung lompat nyetan. Buntut ka mana tah? Buntut nah, burit cantung lompat ke mana? Kawetan. Yang buntut nama ka tukang atuh Ki. Buntut tampak ke mana tah? Ka tukang. Oh, ka tukang pinter sih. Ya kemasya ka kita ya datang ke Jawa mah. Aduh. Masih Ki. Ayam ngundok dina naon eta ayam? Wah. Hah? Bool nah. Diojonkeun mah keluar. Oh nya. Ayo gede amis. Gede amis. Gede amis. Oh, naon tah? Eta di dinya. Aduh, gede amis. Ih, hitut sih. Aduh. Gede amis. Aduh. Teu nyaho gede amis. Tuh, tinggal. Si amis. Si amis. Gede amis. Gede amis. Nu gedena naon na? Gede amis. Susu di bulan. Susu di gula. Ah, susu gua anu masih. Naon atuh? Nyerah. Kela. Ya kene urang naon atunya? Gede amis. Gede amis. Gunung di bulan. Oh. Oke, tasnya lagi. Mantap, gunung di Gulahan, coy. Gunung coy. Oh, none kita tebakan lagi. Ki. Oh, Saya orangnya nya. Oh, ayo gantian ya. Tebakan. Dengan anu di Bekasiunan. Paling di Bekasiunan. Nah, nanti Ki. Anu pang dikasih lo tiket dikasih batu. Maksudnya tiket tapi batur sariana. Oh, endong, tapi bentuknya bro. Endong kayaknya. Nantang. Endong. dok naon? Dong mana tuh hari gitu? Apa tuh? Dok. Dok pom apa? Ya dong pom. Allah, mendok pom lain. Bukan pom mendok. Oh, tuh. Oh. Nah, coba nonton. Ayo, kasih aja. Dok toke. Lain. Dok bayar. Kasih aja. Kasih lagi. Kasih aja. Dok puyuh, letik-letik kayak tato. Aduh, pintar ya. Benar dong puyuh Ki. Detik-detik kayak tatoan. Aduh, kayaknya. Orang buka tebak-tebakan nih, jadi Ki. Oh, Ki, ayo Ki. Naon bedana motor monyet? Motor kencang, motor mah. Lain. Udah boleh sih udah. Lain. Iya benar. Ari motor mah Kawasaki, ari monyet mah Kawasaki. Halo.
Parang kemarin kau yang ngomong, gero banget sih ya. Kalau kemarin lu ngomong gua inggalhan, malah rewe di wae.